क'क्राझारनि बालाजान तिनिआलिनि लावरि फारायाव गिथावना जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव जिउ जोबो सासे बिपिएफ दलनि गोख्रों दैदेनगिरि। देबरगाव बिपिएफ ब्लक कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि प्रबीण नार्जारिया बे गिथावना जाब्रबथायाव जिउ जोबो। मैया मोनाबिलि समाव हरखाबै जाब्रबथाय जादोंमोन बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि प्रबीण नार्जारिया। बालाजाननिफ्राय तिनिआलिसिम न' फारसे थांबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै गारिया गाज्रि होख्रेमना गालाङो देबरगाव बिपिएफ ब्लकनि लेङाइ आफादगिरि प्रबीण नार्जारिखौ। गाज्रि जखम जानाय प्रबीण नार्जारिखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामगिरिया जिउ जोबनायखौ फोरमायो। दिनै जिउ जोबनाय प्रबीण नार्जारिनि देहाखौ पस्टमर्टेमनि आनजाद नायखांजोबनानै गावनि न'आव लानानै फैयो गोथै सहखौ। देबरगाव बिपिएफ ब्लकनि प्रबीण नार्जारिनि जिउ जोबनाय जाथायखौ खौरां मोननानै गोबां सुबुंफ्रा थुबुर जाफैनानै गोबां दुखु फोरमायो आरो प्रबीण नार्जारिनि गोथै सहखौ बिदाय होनाय समाव नुजाथिफैयो बिटिसिनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा। जिउ जोबनाय प्रबीण नार्जारिया गावनि बिसि आरो सानै गथ'जों लोगोसे रुजु-रुमु संसारखौ नागारनानै थाङो। আমি অতিকৈ মৰ্মান্তিক আৰু দুখ পাইছোঁ যে যোৱাকালি আমাৰ দেবৰগাঁও ব্লক কমিটিৰ বিপিএফৰ উপসভাপতি শ্ৰীযুত প্ৰদীপ নাৰ্জাৰী এটা পথ দুৰ্ঘটনাত ঢুকাব লগা হ'ল। আমি নাজানো কোন গাড়ীৰে মাৰি গ'ল, কিন্তু এখেতে ৰাস্তাত পৰি আছিল আৰু সেই সময়তে ৰাস্তা দি যোৱা মানুহকেইটাক খবৰ পাই পেলাই আমি আহিলোঁ। তাতে আহি দেখিছোঁ যে আঘাতটো বহুত গুৰুতৰ আছিল আৰু মূৰত আঘাত লাগিছিল আৰু ভৰি দুটাই ভাঙিছে। আমি নাজানো যে এখেতে এনেকা হঠাৎ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিব বুলি আমি আশা কৰা নাছিলোঁ। এখেতে একদম চিনচিয়াৰ এটা বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলৰ ৱাৰ্কাৰ আছিলে। আৰম্ভণিৰ পৰাই এখেতে বহু কাম কৰি আহিছে। আগত এখেতে বিচিডিচি চেয়াৰমেনো আছিলে, তিনিআলি চাৰিআলি বিচিডিচিৰ। আৰু আজি আমি পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পিছত আজি ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ ডেড বডিটো। আৰু আজি অন্তিম যি কাৰ্য আছে এই অন্তিম কাৰ্যৰ কাৰণে এতিয়া কবৰস্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ল।